Goblok. Cing. Ah. Selalu belok, Pak. Mulai muncul. Ini cara blok ya. Motor menjalan dong. Oh. Dengan suka kemana, Mang? Tahu belah, hadap lah. Ayo tuh. Goblok. Aing deul apa ya? Tanggal nu ngahalangan ya euy. What? Yeah. Orang mah aing liwat teh. Ngahili deh hilik heula. Ngalangan jalan goblok. Astagfirullahaladzim. Tak areuy ngarengkas deui. Pun teh. Mau dirasa. Bawa aredan tak areuy jeung tangkal teh. Goblok. Kehet dari nulungan lah nitri gue itu lumpang kehet kan antep lah cina kali itu serangan di mana aing mereka dia lah Hang? Kang kebelah aja tuh ayah. Hang? Lima teguh. Saya ngomong sorangan. Kemana, weh? Dulu itu ada dia saya ngomong sorangan itu kan ayah itu kangen ngingking kali itu nah zaman di dia ini Rian sih rewas hei euy eta ini bisa saha euy Ayo di mana? goblok ya. Goblok. Cing. Kehet teh. Anjing teh sugan teh sahang atuh luas. Kebalik sharing mah. Ayo di mana? Anjing. Kehet.
Aduh. Kehet sih teh. Ah, balik ngeluas aing. Oh, ini dengan mamang gak nuturkeun. Nuturkeun kumaha urang tabrakan jeung tangkal. Kita pada Cilagor. Gak nuturkeun. Eta maneh menang dari itu supa. Oh, ini tepi ka sawah. Oh, nampak mamang nuturkeun. Nanti balik lagi ka dengan mamang. Dia ngomong menang dirinya. Oh, kalau bau urut batur mah milidi. Si Alan ku batur mah dia nama. Oh. Berang ting berenang euy. Heeh. Oh, di jam 4:30 menjah nama. Anjir. Subuh. Heeh. Belo poek-poek. Besok karek disangka non supa kayak pasti cabak kayak anjing. Kan sinyalahan nyomot. Heeh. Ada setengah genap atuh menjah nama. Heeh, kudu nama euy. Isuk deui lah. Heeh. Isuk kene isuk mah. Ah, iya. Lah, Acuh. Wah, edan. Pesan gelo. Wah, edan.